Ay, look, ever since you left, man, I swear this shit don't feel the same. I've been up long nights just looking back on who to blame. Spending time up in my head that I was ghosting you. Now I can't keep up. Milar ni to chuan du tu le hotu hi anlo inlan ve nga zat zela thilkal koptlat ang hi ania eng thil sual ma po tiloma se injesh na khovela a om chung chuan mi in kongshang shangin ante reng don BTS ami RM soida nang deu khan tuma amel chia kan omlo judgmental society kan chen wangani ati ang deu khani a mi in thil cha po ti se a chatlo na lam site soi tur jong phet hi kan la om cheu zela eng emoni kan soi sep sepa tu te emoni kan rel le a kan sel le chiam zela chutiang mang chuan chongkam mangin mi kan thatlo chau zela chutiang chu tunlai mi te thil nuam ti ber ani to a Bollywood a po milar tam tak an oma ma se milar rawrawa po engtiklai maya haters nga fal an la om vele cheu zela chung mi te chu tu te nge an ni karon soidona an ni hau hi tun hnai te chawa mi hwat lo na sa an ni lawa Bollywood industry an zuan lu phata changa engtiklai po haters ina an beile mi hwat lo reng maite an ni a list angin karon siam dona pakhat na changa pasari na thleng karon siama atop na changin pasari na changin karon chan don ni pasari na chuan Sonakshi Sinha ni a dabang actress Sonakshi Sinha hian du tu anga rualin ning fe tu le elo fe tu anga hle a achan chu Sonakshi Sinha hian aron lai chantir khan a thawa wangin ataksa chu moilo ati phalo thu te inti chengai ati lo thu te le alan ang ani na ang chu apoma alung oi vel ve kani ti in soya me che thau de nui za tok fau chin te tan po o te achwa hiala masi ahnu loka a work out chin thu te a indai thu te interview na vela chuan a soile si ni chuwangin mi te chuan fake lem anti a social media chuan a workout routine te a post china inti cherdan tu te chu fans te a share le ang loibok si a ataksa alan nal theinan gym akal fo chin ti te a soiboka chuta chang chuan Sonakshi Sinha chuan fake ti a hlo chhota a me che chum le thau teril ru atina takasitani ti te po an soinwal bokani haters se chuan chuwangin ngei a hlo chholak lo to a acting te thlengin sel tu anga chhohle a apa wang chawin aron lar chuaka dabanga po role achan the phani ti te thlengin an soyani Bollywood actress zinga chuan class lo ber polani te anti hial boka tin tu na hian Sushant Singh Rajput thin nu a Twitter lama athu post chinte awangin hotu an pun pha le boka a Twitter pu a deactivate hial to a tin ama hi star kit ani bokani parukna chuan Miss World ni in India ram timing chavial to ma se Aishwarya Rai hi Bollywood milar zinga haters nga ber thanna parukna din mun aron ha ovele tat mai model ang chuan a perfecta social boni ma se actress ang chuan mi hlo cham takani ti in haters ho chuan an soya Aishwarya Rai hian model career hlo tling takane nuwa acting khovel aron lu chilve a ma se mi puilam chuan film chang thiam anti te lualo Frank taka soidon chuan mel thalo phaise chuan a film sanna en pe mang an omlawang te anti sakhialani tin Aishwarya Rai hi chapole in lave tak anga soi fochin ani a keini Mizoram chang chuan an thalak le video ringot clear chuan an zedik tak washat sakchu a harve ngotang a cham chu camera ma a an landan angot hi alawni big chin silawa Aishwarya Rai po hi camera phena thopui har satak anga an soi fochin ania industry chunga mi te chuan tin biak nel har tak chiana siam har tak le chong fek shot ani ti an ti hial boka tin Sonam Kapoor nen po an lawin me sakhi ve zak to a achan chu Sonam Kapoor chuan angai sangin adu ve thehle a red carpet zo tun na hun ram chang an nei hlo maya ti chuan Sonam Kapoor chuan Aishwarya Rai chu red carpet zo dun puya avasoma ma se alaw hnol de mak mai ni Sonam Kapoor chuan Aishwarya Rai chu chapo ati thu te asoi chuak nge ni kha tin Aishwarya Rai de so nan Sonam Kapoor chuan anti ti in akau bok ani pangana Sonam Kapoor chin kan soi zo chia na soi chun zom le angai thlat mai Sonam Kapoor hian Aishwarya Rai ain haters anga zok thlat maya pangana din hunaron omani Sonam Kapoor hi chu elo fe tu nga ave tak ani a achan chu mei che jong tam thu le hlanga tak friend tak ani a interview na te hian thil asoi chuak le phong china amilar puite ka sak a she lem lo boka chutakara star kids ani boka apa ming chat nazar zo ti te puinan soi hialani
tin Sonam Kapoor hi Sushant Singh Rajput thi na chungchanga po hian achong tam hle a Instagram account na chuan a haters tenin anin hnial ringot maya haters anga pha hle bokani mi te chuan achong tam lutuk chu motor ka nei ti in an soi hiala tin a school kalpui chin te po in a fel thu reng soi turan shibik lawa milarani nuwa po midang elle lutuk erpo ani zok ma angchu chotiang miang chuan an chua midang te zong aya sanga omdu mi le midang teril ru le din muntur ngai sak lem lo mi ani thuan soyani chuwang chuan palina chuan India ram timing chatu le mi enton tlak thokrim mi puite le fence se mangai boka thilcha tam tak lo ti to tu ania wang ringotin haters ani lo phabik chuang lo palina din mun hau tu chu Bollywood king Shah Rukh Khan ani Shah Rukh Khan hian selna adon tamber chu film sana tur thlang thiam lo ti le partner tur thlang thiam lo ti lam ani dai thunga a film lo nol to te po zirtir nei chatak tak midang te ta na inspired he tak tak tur mi te inspired he tak tak tur le ama nen po in me tur tak tak te alo ni hlom china mi pui te chu ati thin rimin fans te ati lung oi lo thei hle ani tin 3 idiots a American role play tur po khan so masak ani a ma se Shah Rukh Khan chuan a storyline wangin alo nol ani tin mi te chuan Shah Rukh Khan chu chapawa an pu boka tin actress lar le mel cha te bak tho pui du lawangin an soi hial boka Shah Rukh Khan hian azuri boy lai in IPL 2012 ena chuta chuan MLA officials how chu za pa lo takin lo bia a kute hial a ro thak bok ani oma tin chongkam moi lo a mangna sa hle a chongkam du dak lo tak tak mangena lo bevel boka chumi chuma thil thleng chu hater si tam tu ani tel bokani Masi khotu nga viao po ni se Bollywood king alani reng thawa actor Jing House ber alani thau bokani top 3 kan zuang kai ta tu tinge niang le pathumna chuan Kareena Kapoor Khan ani a helista Kareena ming achwang ve hi a om lo shan chuang lo mel sakhia pui anga ve em bokani endirna Bipasha Basu te Priyanka Chopra te Preity Zinta te Aishwarya Rai te Sonakshi Sinha le Amisha Patel te po anlo tel ve to boka amel sakhi jing a hian Kareena hian haters anga chan chu amizia wang hi tila adik berome achong kamadu tuilo baka amilar puite chu antlin lo na lai manga se le ke fek asha thehle a Preity Zinta le Aishwarya Rai te chungchang asoina ngei om taka asoina po khaniu sa alang chwai boka tin Sonakshi Sinha po amusit vezek to a ompui ho kor ang hi ha se ain me tok chau ti na lo soi ve to a tin Amisha Patel Dark Circle le mai bol na sa chu National TV a fiam tu tho nan tak alo manga tin atenom lampang zong na lo soi sak bokani ome tin heba ka hian Priyanka Chopra po thingtlang nu ti lamzong na lo soi to boka a accent chu a phwa chop mai me ni ti na lo pu ve to boka Priyanka point al tilet de ufek to bokani kha tin heba ka hian Bipasha Basu nen po shooting ane line an lawin swal to bokani kha panina chuan Katrina Kaif ani a mak intimai thei Katrina Kaif hian haters nga aviao tur hian le panina din munran hau tur hian engthil nge ati ve to angle Ashan tele interviewers chen khaten Bollywood actress Jing a chuan midang poi soilo per pol le ril ruzau ber pol ang te punan lo soi ve to china tin a tho pui chin Shah Rukh Khan le abial palui Ranbir Kapoor te punan fak ema achanu Anushka Sharma phe hi chuan a fak thei hle a ani chuan engwanga panina din munran hau si nge ani angle achan chu Arun Lartir Khan soi sel na tur tam ve a inzir ngai anga ve a Hindi chong athiam lo ema wangin huat a hlo a ain sedan su a western ma te anti saka thapol ani wangin an musit boka Indian male aput velo wangin an hoboka acting a chadlo awangin le lambak athiam lo tia soitu anga boka tinama hi thapol ani wanghian le Indian male aput lo wanghian chantu hi anei fak lawa atira khachon amal khalve dawa tin Salman Khan wanga film sanatur movie mai angin an soi boka Ranbir Kapoor nin anin dei chia mai chu me chelamin an thik boka hater sanga pha boka tin chu mai baka film shoot live vel in a ma aril ro pe ma china ama chu a boring ani tin an soi bokani Aron Lartir phata changin haters anin lar ngala a mel pian chongdan in zeidan chan komdan le church chu ana wang te chuan sel tu anga leni Masi Katrina chuan interview na achunga thil thleng tele haters te wanga hun khir tak apal tlang tele aril rushi sel na lam thleng po a angong chha dan te chu soi fa in
Salman Khan chuan apui ngai lova film san na turte angai ven sak ngai lova advice ape ngai lova anin koma anin du ton ve to pani atia Salman Khan chuan a film san na taknial po ain sakman ngai lo thute asoi chuak boka tin a film san na te hi chu aswal chu ave liao ani thu asoi bokani tin Hindi a thiam lo em awangin camera ma achong tlem pha china thil sei swalte alaw ve boka ma se nui ngai lo chong ngai lo kom har angin an lo ngai koi mai me ni ti na sei bokani ma se Katrina Kaif po hi tuna chuan Bollywood actress zinga ache chaber aron ni chhochan to a haters an anga ang thau hian fans po anga ma fandom po hi an lian to bokani Tichuan Bollywood milar zinga khotunga aberita le helista pakhatna ronta su Riya Chakraborty po anilava Salman Khan nge ni Salman Khan hian news hi asyam vede ureng to china alar pau le haters anga tinge moti mai turani Salman Khan po kumtam takliam ta thil thleng hit and run case angte ramsahom halai lo ru ko wangten voitam alo hing chat pha ve to china tin chung wangte chuan haters se po anga pha hlea hotu an pun bel pha zela tin achong kam deng khong tak le nelom lo zet awangin sel tu anga boka a film lartak sultan chungchang soina po an shoot laya athorim zia soinan me chepong swal nen ate khin riak maya mitam takpoi asoi pha nge ni tin award show singer lartak mai Arjit Singh a chainom na dan vel changi awangin huat te po alo hlo ve to boka kumsang ni borvel khan zel te po alo tang ve man boka tuna Sushant Singh Rajput thina hian amin chele bokani ole khang mi pasari karon soitak te kha engtik lai mai po Bollywood milar zinga haters nga azwal te su annia helisa hian omve an phu rengem ole khang mi pasari karon soitak te kha engtik lai mai po Bollywood milar zinga haters nga azwal te su annia helista hian omve an phu hlom rengem tunge phua phulo inti te kha in ngai dan kha comment section lama jongkam moi ngai tak mangin in swal mi alawin lo soi khom ve ta ula chuan kepo video tharnen kalau kirle fat theinan ka thei top choin kalawin buat sei vele nga char chirang hirtu te jong chunga lom thu ka se